Kani-kani ka Akashvani Shillong ka kubor ban puli de ibadah hun ramdi. Kimat bakong sanjung ka kubor manta ka stem. Ya kendo Menteri Rangba ke Meghalaya ya Menteri Ketenat Road Transport and Highways ke Sarkar pedeng halor kijing ban shim jaka nak bentaki kampen roy. An ajing kren Menteri Rangba do kari Narendra Modi hakaman ki bad hakasien benengkong hadin ke jinglong biangkum Menteri Rangba do. Bat penbena ke National Testing Agency ya kitarik batamai jongki examen. Ki kubor babanya. Menteri Rangba ke Jelau Konrad sang mahanin kesengi ula ong Ketenat Road Transport and Highways kala shim ya kasin jam ka bateng halor ke jingpen slam ban pen yo jaka ha Meghalaya. U Konrad sang mau belalit ban ya kendo yo Menteri Ketenat Road Transport and Highways ha New Delhi ula ong baka Sarkar India kala temu ban pen sang no ikini ki project ki badan ki jingpen slam ban yo jaka bat kala ong ban no shwai kini ki jaka bat pen slam ban ai jaka. Menteri Rangba ula ong ba ulai kendo yo Menteri Ketenat Civil Aviation bat ula kenturo ya uban sedang no ikiling sun miet na Shillong Airport. Kila donro kijing ya keren halor bat kijing penhe ya kakat ling sun Baljek bat ban sedang ya kijing her ling sun na Shillong Shatura. Hakajo kapor u Konrad ulai kendo ro ya Menteri Ketenat Dona bat ula penpaw ki kendon ban yo iki skim na kebenta Ketenat Dona kilong ki bakalan bha bat ula kentu yo Menteri Ketenat ban kampen jam no iki. Menteri Rangba do kari Narendra Modi unsa ajing keren sikinong shnong kari bat ki badan syabari haka program man ki bat jongka Akashvani la syai kesngi haka por khatway beji men stem. Kane kande ke benta ka basis pa khatway jong kane ka radio program ba shisin si benai. Kande ke benta ka baningkong hadien ba Modi ula shimti biangkum Menteri Rangba do haka sin ka balai. Ya kane ka program la ban sngam habaro ki channel jongka Akashvani bat do darshan. Ka high level committee jongki Riu Shempang balatung da Ketenat Pule Puthi ke Sarkar pedengkan sa ajing mud ya kijing penkela haka National Testing Agency. Ka National Testing Agency kelapan ya kijing ajing mud na kisamla pule bat kikimi kikpa halor kijing penkela bat kijing pentemai. Ya kani ka committee lalam khamat da chairman barim ka ISRO u Dr. K. Radhakrishnan. Kan sa pedang kijing ajing mud bat kijing sengaw lang ba ka MyGov website. Kipat ba kilaban ay kijing ajing mud jongki hadu ka hinyaw tarik unay tung. Labata ikani ka committee ban IT ka kaipot jongka siya Ketenat Pule Puthi ke Sarkar pedeng hapo arbanay halor kijing ajing mud bayadi bat kijing penkela ni penwandur temai ki rukom tho examen kijing penjanay kijing shingan kijing tip bat kijing trikam jongka NTA. Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke sang mahanin kesengi ulo ong baka Sarkar kalong ka balakre ban ya keren ya kimat bayadai bat kijing map ya kijing syak modoi barim ka HNLC. Habayadai bat kijing yo ya kijing ujor halor ba kadangdan kijing dawa pisa na ka HNLC ya kibreu leng ba ka WhatsApp ulo ong balabata ya Ketenat Pulit ban tweet bat wat benya halor kani ka benta. Menteri Rangba ulo ong bala ban ya keren ya kijing map ya kijing syak modoi barim ka HNLC katkum kijing long jongki mukaddumah. Ka Indian Air Force ka khot application ni kinong shnong kari kan thai bat shenrang ki bampat shong kurim ki bakha padeng lai tarik unai tung arajar saw bat lai tarik kala langkot arajar praban le ka selection test nakabenta ka Agnivir Vayu intake arajar arpusan kabahap apo ka agnipat scheme kajing register online kan sedang nado ka pratarik unai tung hadu arpu pratarik naitung arajar arpusaw bat ka examine online kan long nado khat pratarik risaw arajar arpusaw terter nakabenta kijing tip babanya bayadai bat kikerdan pule banyo rung kikendon hakakot kakya kiwe kikendon kijing petha bayadai bat kijing pendap ya ki application online bat kijing penrung kerteng haka Agnivir Vayu intake arajar arpusan pila ban led haka website agnipatvayu.cdac.in. Kani ka kubor kawan Shipina ka Akashvani Shillong. Ngin peteng biang ya ka kubor. Ka National Testing Agency NTA kalapan benai kitarik thamai na kabenta ki examen ki balapan sange bat ki balapan jalan. Hakajing to balapan mi hanin kesengi ka NTA kala ong baya ka examen UGC net jeliu arajar arpusaw an sapen long hapadeng arpuay tarik unailar bat saw tarik nailur ya ka examen CSIR UGC net jeliu arajar arpusaw pat an sapen long haka arpusan tarik hadu arpun yau tarik naitung.
Kajing penlong ke National Common Entrance Test nakabenta banyo rungsya ka Integrated Teacher Education Program kabasaw snem kabalapan jalan an sa penlong no hakashipo tarik unaitum. Ka NTA kalapentip ru ba ka All India Ayush Postgraduate Entrance Test arajar arpusaw kan sa longkum balabu kata hakahandriw tarik ubanay banwan. Ka NTA kalakenturo ibaro kibato examen bakin pet naka website jongka kata naka www.nta.ac.in nakabenta ki jingtip babanya. Ka Meghalaya Lok Ayukta kalapa jingtho ashikishipongot ki officer barim ka sorkar bat ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL hadian bayo pdiang ka jing ujor halor ka jing no bamsap hakaso bahagya scheme. Ya kani ka jing ujor labo daw nong mikmat ka Voice of the People Party na North Shillong ba Adelbert Nongrum hakakat artarik mentau banai. La ajing ujor persya ya u Chief Secretary Barim, Additional Chief Secretary Power Barim, u Chairman ka Managing Director CMD ka MECL bat ki officer Barim ka MEPDCL. Katay ka hukum kalabatha ru baha ka arpulay tarik unaitong hakpor arbajin na opay kandan ka jingpen sngaw na baro arliang mamla. Ka National People's Party NPP menhakas ngi palay kalapanni yaki kerteng jong kisawngon kibakaseng kan sa pinti kinaya no kan ay ka tiket banlong kertong nakabenta ka election shiteng samoy jong ka Gambegre constituency. Kaseng kalaong bakaladep ban yakando bat penni ki kerteng jong kisawngon bat kan sa ngap ya ka jing menjor bat karay jong baro kinong yalam kaseng shwa ban pen benay ka kerteng jong u ne ka kertong nakabenta ka jong kaseng ban ne kun hakate ka election hakatayo banwan. U Chief Secretary ka Arunachal Pradesh Udhar Mendra ula penlong ikijing yalang bat u Director General Border Roads u Lieutenant General Raghu Srinivasan habayday bat kajing ajak ka kajing shna surok hakajilla hakajing don rangkat u Principal Chief Conservator of Forest u P Subramanian hanong ba ita nagar henin kesngi hakani kajing yalang le keren halor kimat kum kajing let jungo lang kajing penmi jing tho kajing siu bai jaka kajing pun ko iki klau bat yakiwi ki benta ki jong ki arko artali ki project shna surok leng ba ka Border Road Organization haki khandai tali ki district ka Arunachal Pradesh. Ka Sarkar Assam kan sa thau thamai laipusan hajar tali ki kam thamai rangkat ka jing thamu ban pen scam no iki laipusan hajar ngut kinong hikai contract ke bahikai ki elementary school leng ba ka special recruitment drive ya kani karai larai ka jingelang ka kabinet ka Sarkar Jilla Hanal Bari kat ba yakinong hikai ki batray mentalang ba ka Sarba Shiksha Abhiyan SSA contract kin hab ban thep thamai biang hakani ka jing pendrung kam thamai namar ba ka Sarkar kamla ban pen scam ya ka post jongki ha ka jo ka kerdan laong umantri rang ba ka Jilla Himanta Biswa Sarma habay kren bat kilat patay kubor halor ki rai jong ka kabinet. Buon na kisamla puli ki bapendap ya ka examen HSSLC kilayo lat ben kentiw ya ka kerdan jongki hadian ka jing bishar benya biang ya ki marks jongki. Hadian ka jing bishar benya biang ya ki marks u aniket patanayak na kalaban Bengali Boys Higher Secondary School balayo ya ka kerdan basa ulakyo no siya ka kerdan balay haka tup jongki bawan syakmat haka HSSLC Science Stream. Uway pat u kisamla puli na ka juhi ka school u dep deep chanda ulakyo siya kerdan ka bakanda ya ka result jong ka HSSLC Science patling ba kani ka school menta kala don saungut ki bapoy kerdan ka ba hakman kila don ro ki we ki kena puli ne ki we ki school hakanong ba ki balayo kam bha shu shu ki marks hadin ka jingle ki jing bishar banya ya ki marks bat haswa bangin penkut ya ko kubor sa shisien ki mat bakongsan ya kendo menteri rang ba ka Meghalaya yo menteri ketenat road transport and highways halor ki jing e ban shim jaka na ka benta ki kam penroi. An ajing kran Menteri rang badu kari Narendra Modi haka man ki bad haka sin beningkong hadin ke jinglong biang kum Menteri rang badu. Bat penbena ka National Testing Agency kitarik betemai jong ki examen. Bat katung ilapoy ka bukut jong kubuar kabawan sipi na ka Akash Vani Shillong bat ngipen kan mau sipi ba sa kindiat por ngini so bat ka Delhi Station na kabenta ka kubuar haka kitin Hindi.